El Police Station 6 na Tetuan junto con el Eastern Eagles Club de Zamboanga dali relief goods con el mga kada biktima na quema alina Flamingo Upper Calarian ayer tarde. El Police Superintendent Nonito Asdai amo el encabeza con el grupo para pwede dali con el mga gente, el arroz, noodles y el mga usaw ropa alina covered court del Flamingo Upper Calarian donde tiene 115 mga pamilya el kada biktima con el quema del mes pasado. Si Asdai anda una na barangay hall de Upper Calarian iya pregunta kung Kapking umaga. Si pakilaya sila distribuhi con el mga relief goods. Na mensahe de Asdai con el mga gente. Ele habla. Kahit sinagad-cuidaw con el kuryente, debe con el plug no mas deha si hindi mas tausa para hindi kausal kema na komunidad. Lesson learned sa atin lahat, particularly sa mga bahay-bahay natin, yung mga ilaw natin, yung mga kuryente natin, bago tayong aalis sa bahay, situate na wala yan at wala sa saksakan or na-off yung mga plangka natin or yung mga kuryente. El Kapitan King Umagaya dale gracias con el grupo. Kaya estos mga kada biktima na quema, tanisitagan la ayuda sa likod ng mga persona igual con estos grupo. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga.